Goeiemôre, Skuman van Timber City Walker Drive. Ek werk nou al 21 jaar vir die maatskappy. I'm Annelie Morton. I'm the fundraiser at Oosterland Child and Youth Care Centre. I'm Chantal Jonker, Director of Oosterland Child and Youth Care Centre. Ek is Monier Sawal, eienaar van Mr. Cabinets. En ek moet sê ek kom al van 1988 aan met hierdie besigheid. My naam is Nicholas Thomas, nickname Nicky. Ek het die company die 1 November 2001 aangesluit. Hi, my name is Sandile Madikane. I'm the production manager for Timber City here in Utinate branch. En ek moet sê, dit is 'n baie interessante maatskappy om voor te werk. Ek het baie geleer van waar ek begin het tot nou toe. Ek is die werkswinkelbestuurder en ek kry baie te doen met customers daarso, wat dit baie interessant maak. My journey with Timber City started 17 years ago. When I started here, I started as a GA, a yard assistant outside. Later on, I got a promotion as a salesman, internal salesman. From there, I got a promotion again as a production manager for this branch, Timber City. So Oosterland is an NPO, non-government organisation, and we take care of 104 children placed in our care by the Children's Court. This year, 18 July 2025, on Mandela Day, Timber City got involved with Oosterland Child and Youth Care Centre by sponsoring a beautiful multi-purpose desk area for our tutoring centre, which enhances our area where children can come for afternoon educare services. The future plan is also to utilise this space for our school leavers for skills development. Timber City also installed a beautiful bookshelf at our Educare Centre at Oosterland. Die maatskappy ondersteun mense op alle vlakke. As ek kyk waar ek begin het by Timber City, waar ons begin het basies met een paneelsaag en een edgebander, waar toe nou toe gegroei het in die tak waar ons 2 paneelsaag het, 1 beamsaag en 2 edgebanders. Kan mens sien hoe die maatskappy groei en kyk na hulle mense. Timber City gaan op die oomblik net van krag tot krag en groei en word net al hoe sterker en groter. Ons het kliënte wat terugkom na ons toe en net van lof praat van Timber City en van die diens wat hulle van ons kry. En dit is nie net van die tak nie, maar van al die Timber City takke wat ek al gehoor het, waar kliënte teruggaan en sê hulle is baie tevrede met ons diens. Vir die jare wat ek saam met hulle deel, het ek al die tyd goeie diens gekry. Ek het baie vriende gemaak by die plek. Met die werkers, ek is amper deel soos 'n familie van saam met hulle. Ek het geklik met die medewerkers. Selfs die ondervinding wat ek opgedoen het, oor die jare kon ek my medewerkers help, maar hulle vasgehak het. Wat kliënte betref, ek het 'n goeie verhouding met hulle opgebou oor die jare. Selfs maar ek kon, het ek hulle gehelp om dinge makliker te maak vir hulle, selfs hulle raad en advies gegee en aanvaar. And I never had a dull moment in my life. And over the years, I thank them for the support. Even when I lost my wife, they were there to comforting me all the way, right up until now. And I'm glad that I can be part of Timber City's birthday and the company as well. So I've learned a lot from this business, Timber City. I've met a lot of people. What I'm doing now, I'm just passing on the experience to a younger generation. Ja, en ek sien uit na die volgende 10 na 15 na selfs 20 of 50 jaar selfs, om te kyk hoe ver Timber City nog gaan groei, want ek weet die company gaan nie net die grootte bly wat hy nou sê gaan groei en ons gaan meer en meer takke oopmaak. Want dis wat Timber City is, ons glo aan groei, nie om te stagneer nie, maar ons wil groter en groter gaan. So ons gaan nog meer takke oopmaak en nog meer plekke om nog meer kliënte gelukkig te maak. Happy birthday, Timber City. 'n Gelukkige verjaarsdag vir Timber City, 50. Ons gaan nog baie jare vorentoe sien. Happy 50ste verjaarsdag Timber City en ek hoop ons gaan nog vele meer saam julle kan vier. Happy birthday to Timber City. Happy birthday, Timber City. We hope for another 50 years of great service.